ассалому алайкум ҳамватанони иззатманд. бо пешниҳоди нашри навбатӣ барномаи милитсия ҳомӣ ҷомеа шуморо бо хабарҳои ҷиноятӣ ва натиҷаҳои фаъолияти кормандони мақомоти корҳои дохилӣ шинос менамоем. албатта дар ин барнома мо имкон надорем дар хусуси ҳамаи ҷиноятҳои ба қайд гирифтаи милитсия маълумот диҳем, аммо ҷиноятҳои таъсири васеи ҷамъиятӣ дошта ҳатман дар барнома инъикос меёбад. бо шумо ҳастам Омина Табарова. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. мақомоти милитсия аз марги маҷбурии сокини 45-солаи ноҳияи шаҳри Нав хабар медиҳад. ин ҷинояти гӯшношунид рӯзона сурат гирифтааст ва гумонбар пас аз содир кардани ҷинояти одамкушӣ ҷасадро оташ задааст. милитсияи ноҳияи шаҳри Нав тавонист гумонбари ин ҷиноятро ба таври фаврӣ дастгир намояд. шарҳи ин ҷинояти махсусан вазнин дар гузориши ҳамкоронамон. санаи 3 декабри соли 2021 тахминан соатҳои 11 ба қисми навбатдории шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳри Нав хабари телефонӣ расид ки дар суроғаи деҳаи муллошодии ноҳияи мазкур ҷасади сӯзондашудаи шахсияташ номаълум дарёфт гардидааст. дарҳол гурӯҳи фаврии тафтишотии шуъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи шаҳри Нав дар якҷоягӣ бо кормандони прокуратураи ноҳия ба суроғаи мазкур ҳозир гардида ҳангоми аз назаргузаронии ҷои ҳодиса ва ҷасади дарёфт гардида муайян гардид ки фавтида шаҳрванд Содиқов Алишер соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандаи деҳаи муллошодии ноҳияи Номбурда мебошад. захмҳои халандаю буранда аз табар ва ҷисми сӯзондашудаи ҷабрида аз он шаҳодат медод ки Содиқов Алишер бо марги табиӣ не балки аз ҷониби нафаре ба ҳалокат расонида шудааст. бо созмон додани гурӯҳи фаврии тафтишотӣ кормандони милитсия дар гармугармӣ тавонистанд гумонбари ин ҳодисаи ваҳшатангезро дастгир намоянд. ҳамчун гумонбар дар ин ҷинояти махсусан вазнин шаҳрванд Набиёв Ҷурабек соли таваллудаш 1972 истиқоматкунандаи деҳаи зикргардида дастгир карда шуд. маврид ба зикр аст ки ин нафари ҷиноятпеша бо доштани кинаву хусумати шахсӣ бо мақсади аз ҳаёт маҳрум намудани марҳум бо табар мусаллаҳ гардида яку якбора ба тани ӯ бо як бераҳмии махсус чанд маротиба зада ӯро ба ҳалокат расонидааст. Ба кадом қисмати баданаш? Якум бор почашо задам, дод кард, баъд аинҷа задам, баъд аинҷа задам. Мақсади шумо чӣ буд? Мақсади ман ан куштани. Набиёв Ҷурабек гумон дошт ки бо оташ задани ҷасади марҳум изе аз кирдори содирнамудаи ӯ боқӣ намемонад, аммо боз маҳорат ва малакаи баланди касбии кормандони милитсия ин гумони ботили ӯро барҳам зада гумонбарро боздошт намуданд. Баъди ба тавар задан чӣ кор кардем шумо? Баъд бизун овардам, айхи бақилашкаби бизун овардам, бизун рехтам, гурги чақондам пард. ошкор намудани амалу рафтори чунин ҷинояткоронаи махсусан вазнин далели он аст ки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ то охирин лаҳза бо ҳама гуна ҷинояту ҷинояткорон муборизаи беамон мебаранд ва аз ҷониби дигар ҳар нафаре ки боиси ҷабру зулм дидани одамон гардида дар натиҷаи амалҳои ҷинояткоронаш ба ҳаёту саломатии шаҳрвандон зарару зиёни ҷуброннашаванда мерасонад, оқибат пой бар занҷир хоҳад шуд ва дар назди қонун барои аъмоли бадаш ҷавоб хоҳад дод. як нафар сокини 33-солаи шаҳри Леваканд ки пеш барои содир кардани ҷинояти қаллобӣ адои ҷазо кардааст, ин навбат боз даст ба ҷинояти дуздӣ задааст. ин чапдаст чорвоҳои ҳамдиҳагони худро тасарруф карда ба дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бурда мефурӯхтааст. офоқи Қодириён ин ҷиноятро шарҳ медиҳад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Леваканд чанд нафар аз сокинони деҳаи Ботурободи ҷамоати деҳати Гулистон бо ариза муроҷиат намуданд ки шахсони номаълум аз заминҳои хоҷагии деҳқониашон чорвоҳои калони шохдорашонро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. бо доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия нафарони ҷиноятпеша дастгир карда шуданд. Шарипов Фаридун соли таваллудаш 1988 сокини ҷамоати Номбурда ки пеш дар асоси моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст ва як нафар ҳаммаслакаш сокини ноҳияи Ёвон дар содир намудани ҷиноятҳои мазкур ба пуррагӣ иқрор гардиданд. зимни тафтишот муайян карда шуд ки ин нафарони ҷиноятпеша бо маслиҳати пешакӣ чорвоҳои сокинонро тариқи пинҳонӣ дуздида бо нархи арзон ба фурӯш баровардаву маблағҳои бо роҳи ҷиноят ба даст овардаашонро дар эҳтиёҷоти шахсии худ сарф намуданд. боздоштшудагон дар 5 ҳолати ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста шуда зарари расонидаашон ба шаҳрвандон тақрибан 60,000 сомониро ташкил медиҳад.
از روی این حادثه در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر لیوکان پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. موافق قانونگذاری کشور واردات و مورد استفاده قرار دادن موادهای طرفگری منع گردیده جوابگاری جنایتی در این سمت پیش بینی شده است. وابسته به این از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی جهت پیشگیری معاملات غیرقانونی چنین موادها که استفاده آن برای جامعه خوفناک است کارهای فهماندهی و پیشگیری کننده به راه مانده شده. شخصانی که به معاملات این واسطه های پیراتکنیکی دست میزنند بازداشت و به جوابگاری جلب کرده می شوند. فرا رسیدن فصلها که هر کدام در خود عید، جشن و سنه دلخوشی را دارد واقعا هم فرهمند و خاطره سازند. در فصل زمستان نیز اکثر ساکنان سیاره سال نو میلادی را نوابسته سردی ها با شکوه خاص و آرایش ارچه جشن میگیرند، ولی یگانه عاملی که در آستانه تجلیل سال نو میلادی همه ساله به گوش و هوش شهروندان و فضای آسایشته ایدانه خلل جدی میرساند این استفاده موادهای طرفگری یا به اصطلاح خلاپوشکا میباشد. با نظر داشت آتش انگیز بودن اینچنین استفاده موادهای طرفگری به بیماران فشار بلند، دیابت قند و دل خطر جدی داشته صدای بلند و گوشخراش آن در حالت ناگهان میتواند هر گونه ناخوشی را به وجود آورد. دلیل ها نیز کم نیستند که استفاده موادهای طرفگری به آتشگیری انشاءات عظیم و تعیینات گوناگون سبب گردیده اینچنین به مرگ آدمان نیز سببگار گشته است. با درک چنین خطرها ضرورت پیش آمد که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در ماده 199 علاوه 1 را وارد سازد. در ماده مذکور آمده است غیرقانونی به حدود جمهوری تاجیکستان وارد نمودن، استحصال کردن، نگاه داشتن، فروختن، به صاحبیت کسی دیگر دادن و استفاده بردن مواد طرفگری پیراتکنیکی به مقدار نچندان کلانی در دوام سال پس از تعیین جزای مأموری برای صادر نمودن چنین کردارها با جریمه به اندازه از 100 تا 200 نشان دهنده برای حسابها جزا داده می شود. همین کردارها اگر به مقدار کلان صادر شده باشند با جریمه به اندازه از 200 تا 500 نشان دهنده برای حسابها یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 1 تا 2 سال جزا پیش بینی گردیده است. شهروندان علاقه مشاهده کرده ایستادند که در ولایت و شهر و ناحیه‌های مملکت گاه گاه صدای گوشخراش موادهای طرفگری به گوش می‌رسد. وزارت کارهای داخلی در مؤسسه‌های تعلیمی در واخوری با اهل جامعه، بازار و مرکزهای سودا جهت رعایت ترتیبات پیشگیری استفاده موادهای طرفگری بخصوص از جانب نابالغان را پیوسته یادرس می‌سازند. اما متاسفانه برای بعضی بنام تاجران درآمد مالی بالاتر از خطر جان دیگران است. در مقایسه با سالهای پیش در نتیجه همکاری‌های مقامات کارهای داخلی، خدمات گمرک و حفظ سرحد جهت مانع شدن به وارد نمودن موادهای طرفگری به حدود جمهوری تاجیکستان چاره‌های قطعی قانونی عملی گشته ایستاده است. ولی چند حالت مصادره موادهای طرفگری در ناحیه‌های شهرهای دوشنبه، کولاب و بوستان ولایت سوخت که در مجموع 400,000 دانه را تشکیل می‌دهد، کارمندان وزارت کارهای داخلی آشکار نمودند که تاجران این نوع مال پیراتکنیک از سالهای قبل موادهای طرفگری را پنهانی نگاه داشته می‌خواستند به فروش برآورند. از جمله از شهروند دامینوف سمندر پلوتویچ سال تولدش 1995 ساکن شهر کولاب 232,200 دانه، از فرهادوف بیلاد خورشید جانویچ ساکن شهر دوشنبه دانشجوی سال یکم دانشگاه صاحبکاری و خدمت 120,000 دانه، از یک نفر نابالغ ساکن شهر بوستان ولایت سوخت 24,000 دانه، از یک نفر نابالغ دیگر ساکن شهر ترسونزاده 3,500 دانه موادهای طرفگری نوهای خلاپوشکا و ترینیا مصادره کرده شد. با پیشنهاد نوارهای مذکور از پدر و مادران، اهل جماعتچگی، مسئولان و آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی کشور با احترام خاص مراجعت می‌کنیم در پیشگیری چنین عملهای تشویش‌آور نظارت را جدی نمایند. فروش موادهای طرفگری نه تنها جوابگری جنایتی را در پی دارد، اینچنین استفاده آن از جانب نابالغان احتمال دارد به سوختار و معیوب گردیدن نفران دیگری یا خود فرزندان ما گردد. بیایید با هم یک جای بر ضد همه عملهای ناشایسته مبارزه بریم تا هر زمان عید و شادی باشد. در ناحیه جبو رسولوی ولایت سوخت یک نفر مرد روزگار دیده برای به کردارهای بداخلاقانه شرایط مهیا کردن به جوابگری جنایتی جلب کرده شد.
ин нафар новобаста аз он ки барои чунин кирдори ҷиноятӣ пеш адои ҷазо кардааст, боз ба чунин кирдори шармовар даст задааст. Акбар Шарифӣ оиди кирдори ҷиноятӣ боздошт гардида гузориш омода кардааст. омода намудани шароит барои амалҳои шаҳвонӣ сабаб шуд ки милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов нисбати марди 58 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳия дар асоси талаботи моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намояд. Санаи 29 ноябр дар рафти чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ муайян карда шудааст ки гумонбаршуда дар ҷои корияш посбонхонаи хоҷагии нақлиётӣ аз фаъолият монда воқеъ дар кӯчаи Айнии шаҳраки Меҳробод барои алоқаи ҷинсӣ намудан шароит муҳайё намуда, як ҷуфт мизоҷро ҷойгир ва ҳамчун мукофот 100 сомонӣ маблағи пулӣ гирифтааст. Ин дар ҳолест ки гумонбаршуда бо ҳамин ҷурм соли 2016 суд шудааст ва оқибати амали худро медонист. ба ман 100 сомонӣ дода хоҳиш кард ки барои чанд муддат посбонхонаро дар ихтиёраш гузорам. Ин хоҳишро иҷро намудам ки милитсия маро боздошт намуд. каҷрафторӣ марди рӯзгордидаро боз назди қонун сархам намуд. ёдрас мешавем ки ба даст овардани даромад аз хизматрасониҳое чун ташкили шароит барои амалҳои шаҳвонӣ, нигаҳдошти фоҳишахона, далагию занҷалобӣ тибқи талаботи моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ, ҷиноят муқобили тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ аст, ки ҷавобгарии ҷиноятӣ дар пай дорад. дар ин қисмати барномаи милитсия ҳомии ҷомеа шуморо бо фаъолияти сароясати хадамоти давлати оташнишонӣ дар чанд рӯзи охир шинос менамоем. кормандони ниҳоди мазкур бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор дар тарабхона ва қаҳвахонаҳои пойтахт чорабиниҳои мақсаднок мегузаронанд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши навбатӣ. сароясати хадамоти давлати оташнишонӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷузъу томҳои он баҳри таъмини вазъи бехатарӣ аз сӯхтор дар ҷойҳои оммавӣ бахусус дар марказҳои дилхушӣ, тарабхонаву қаҳвахонаҳо ва дигар нуқтаҳои хӯроки умумӣ ки аксаран барои тайёр намудани хӯрокҳои гуногун аз асбобҳои гармидиҳандаи барқиву газӣ ва оташдонҳо фаровон истифода мебаранд, корҳои профилактикии оташнишониро васеъ ба роҳ монда ҷиҳати рафъи камбудиҳои зидди сӯхторӣ дар онҳо чораю тадбирҳои заруриро амалӣ намуда истоданд. дар робита ба ин аз тарафи кормандони сарраёсат дар марказҳои дилхушии Абрикол воқеъ дар кӯчаи Асадулло Ғуломов 20, Шоми Данғара ва Водии Гургон воқеъ дар кӯчаи Ҷаббор Расулов 71 каср 1 шаҳри Душанбе, инчунин дар тарабхонаи Халиф ва қаҳвахонаи Аида воқеъ дар ноҳияи Синои пойтахт корҳои профилактикии оташнишонии шабона гузаронида шуданд. зимни баргузории чорабинии зидди сӯхторӣ аз тарафи кормандони соҳа ба ҳолати коршоямии лавозимотҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ, системаи автоматикии аз сӯхтор воқифкунанда, сипару хатҳои интиқоли қувваи барқ, нигоҳдории зарфҳои гази моеъ, истифодаи оқилонаи асбобу таҷҳизотҳои барқӣ ва муносибати эҳтиёткорона намудан бо дигар манбаъҳои гармидиҳӣ, озод нигоҳ дошта шудани роҳҳои таҳлияи одамон, инчунин ба сатҳи дониши кормандон вобаста ба амали онҳо дар вақти рух додани ҳодисаи сӯхтор ва дигар ҳолатҳои фавқулода диққати ҷиддӣ дода шуд. тавре санҷиш нишон дод, новобаста ба таъкидҳои доимӣ ва чораю тадбирҳои андешидашавандаи кормандони хадамоти давлати оташнишонӣ, ҳанӯзам баъзе аз соҳибкорони иншоотҳои номбурда дидаву дониста ба оддитарин талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ва истифодаи оқилонаю сарфакоронаи қувваи барқ диққати ҷиддӣ зоҳир намекунанд. аз ҷумла дар маркази дилхушии Абрикол хатҳои интиқоли қувваи барқ дар аксар қитъаҳо бархилофи талаботи қоидаҳои бехатарӣ васлу насб карда шуда аз фурӯзонакҳои тафсон фаровон истифода бурда мешавад. дар қаҳвахонаи Аида низ ҳолатҳои риоя нашудани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ва тартиби нодурусти нигоҳдории зарфи гази моеъ ошкор карда шуд ки чунин беэътиноии соҳибкорон ҳар лаҳза метавонад ҳодисаи сӯхторро сабаб гардида боиси хисороти зиёди молӣ ва ба таҳлуқа овардани одамон мегардад. бинобар ин аз тарафи кормандони хадамоти давлати оташнишонӣ бо шахсони мутасаддӣ ва дигар кормандони ҳамаи иншоотҳои номбурда оид ба истифодабарии лавозимотҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ, тартиби дурусти даъвати хадамотҳои таъҷилӣ, ташкили таҳлияи муташаккилонаи одамон дар вақти сӯхтор ва дигар мавзӯъҳои барои пешгирию рафъи ҳодисаҳои сӯхтор муҳим, корҳои омӯзиши фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуданд. инчунин ҷиҳати тибқи меъёрҳои талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ҷойгир намудану ороиш дода шудани арчаи солинавӣ ба роҳбарону масъулини онҳо дастуру тавсияҳои зарурӣ дода шуданд. кор дар ин самт аз тарафи кормандони сарраёсат ва ҷузъу томҳои он идома дорад.
کارمندان مسئول خدمات شناسنامه‌ای به قدگیری ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان در همبستگی با وسایط اخباری عامه برای تامین اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 277 از 30 اپریل سال 2016 درباره ترتیب طلبات پیوستشوی به شبکه‌های علاقه برقی و خدمت‌رسانی‌های وابسته به آن، یعنی به قدگیری سیم کارت‌ها با شناسنامه‌های براریش 2014 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو وابسته به قانون گردانی مقام حقوقی شهروندان خارجی و شخصان بی شهروندی که به طور غیر قانونی در حدود کشور ما قرار دارند، فرمان فدراسیون روسیه تحت رقم 247 از 18 اپریل سال 2020 آیدی تطبیق نکردن چاره‌های مأموری نسبت شهروندان خارجی بنابر ویران آمدن قاعده‌های بود و باش در بین اهالی جماعت‌های شهرک و ناحیه‌ها، دانشگاه‌ها، کالج و مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی کارهای فهماندهی اطلاعاتی و تبلیغاتی گذرانیده ایستادند. از جمله واقعه در بین آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو، دانشگاه انرژتیکی ناحیه کوشانیان، جماعت دهاتی به نام نظروی ناحیه قبادیان و جماعت دهاتی پخت آباد ناحیه شهری توس گذرانیده شده به قطار شهروندان خارجی و شخصان بی شهروند گواهنامه اقامت داده شد. رفتی کارهای فهماندهی از جانب کارمندان خدمات شناسنامه‌ای به قیدگیری ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان در دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت مذکور ادامه دارد. بنابر تامین سریوقتی شهروندان جمهوری تاجیکستان با شناسنامه شهروندی جمهوری تاجیکستان، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 30 اپریل سال 2016 تحت رقم 207-7 درباره ترتیب و طلبات پیوستشوی به شبکه علاقه برقی و خدمت‌رسانی‌های وابسته به آن به امضا رسیده است. برای شرایط مساعد فراهم آوردن به شهروندان هنگام عوض نمودن شناسنامه نمونه سال 1906 و نمونه سال 2014 با نظرداشت قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و قیدگیری سیم کارت‌های موبیلی با شناسنامه نمونه سال 2014 تا 15 فوریه سال 2022 تمدید کرده شده است که 3 ماه دیگر باقی مانده است. از شهروندان احترامانه خواهش می‌نماییم که با مقصد تکرار نیافتن حالت‌های قبلی، یعنی نوبت‌پایی طولانی، صرف نگردیدن وقت شهروندان که چنین حالت‌ها در سال‌های 2019 و 2020 به مشاهده رسیدند، آنها را ضرور است که برای عوض شناسنامه نمونه سال 1996 و نمونه سال 2014 از امکانات مساعد به نوبت‌پایی سری وقت به خدمات شناسنامه به قیدگیری محل زیست خود مراجعت نمایند. این بود گزارش‌هایی که ما گروه ایجادی مرکزی مطبوعات وزارت کارهای داخلی امکان یافتیم برای شما بینندگان عزیز منظور نماییم. با شما حیات آسایشته دور از کردارهای جنایتی را تمنا نموده گفتنیم که خانه‌آبادی و سعادت روزگار نصیبتان باشد. تا دیدار نوبتی خیر.